Il-Prim Ministru Robert Abela jgawdi 4 darbiet il-fiduċja li jgawdi Adrian Delija. Dan ħareġ minn stqarrix li wettqet il-Gazzetta The Times ippubblikat il-ħadd filgħodu. Fl-istess jum stħarriġ mill-Gazzetta Malta Today ukoll ikkonferma kif il-Prim Ministru Robert Abela jgawdi l-fiduċja ta' 54.5% dan meta mqabbel ma' 17.8% biss għal Adrian Delija. The Times innotat ukoll kif Adrian Delija jikklassifika biss ir-raba meta dawk li jirrispondew għall-istħarriġ ġew mistoqsija min huwa idonju li jmexxi l-Partit Nazzjonalista. Qablu klassifikaw żewġ persuni li saħansitra ma jiffurmawx parti mill-grupp parlamentari. Il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista Roberta Metsola ukoll klassifikat qabel Adrian Delija biex tmexxi l-Partit tal-Pjetà b'9%. Iż-żewġ sondaġġi juru biċċar ukoll kif il-Partit Laburista baqa' jgawdi fiduċja kbira mal-elettorat Malti Wawċi. Fil-fatt iż-żewġ gazzetti juru distak ta' aktar minn 23 punt perċentwal bejn iż-żewġ partiti politiċi. L-istħarriġ tal-Malta Today wara kif il-Partit Laburista jgawdi minn fiduċja ta' 45.9% fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb appoġġ ta' 21.7%. L-istess tħarriġ juri wkoll kif il-Partit Laburista jgawdi fiduċja fost l-etajiet kollha u reġjuni kollha f'Malta u kif ukoll f'Għawdex. L-aktar reġjuni li fih kien popolari l-Partit Laburista kien fin-nofsinhar ta' Malta b'66.1%, segwit mill-Gżira Għawxija b'56.3%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.